Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi mu ijoro ryo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Muri kumwe nanjye Umushakamba mfatanije na Sentama. Sentama uri amahoro? Ni amahoro Mushakamba, mwiriwe neza? Twiriwe neza rwose. Yego yego. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo arayahunga ngo ntashaka gupfa nkacira umwami. Bamwita Jean-Jacques Purusi. Purusi rwose. Ntashaka gupfa nkacira umwami. Nibyo. Barabona umuriro intare zizanye, abasirikare b'abarundi nabo muri Chad batawurinda. Nuze yabateye ubwoba, iyi nuzi kare. Ngo hariya hashyizwe ingabo. Zirahari, urumva hagiye haziramo na ziriya z'amahanga. Zose zigahurira muri biriya bice, niho ziri muri kiriya cyerekezo. Yego. N'abarundi nabo barongereye. Yego. Ngo umurundi asigaye yarizo system ya FARDC. Iyo guhunga mbere. Kwiruka rwose. Erega yarakubiswe Mushakamba se. Akubwira umuntu ararwana agapfusha abantu. Ibintu byabayeho ngungu. Na hafi 1000 ku munsi. Ibintu byabereyeho ingungu rwose, ntibifuza nuko byazongera kubabaho. Bazajya bihungira bakiza yabo, ibindi biza nyuma. Yego. Vuba aha rero ibirindiro ibiro bya guverineri, nk'uko ibya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru byagiye muri Ibeni, n'ibya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo bishobora kujya Uvira. Uvira ni hafi. Ni hafi? Kereka bamumanura bamujyane nk'ikintu cyangwa kare. Uvira byo kubera natwirwane biri hariya. Ntago yahaba. Reka mwibutse ikintu Mushakamba. Uribuka abasirikare ARCM 23 igeze gufatira ku kibuga ukuntu yabashoreye bagenda? Yego ndabibuka. Bagendaga bate? Bamwe bagendaga bubitse imitwe. Oya, abo nabagendaga bahagaze. Bano bari mu kikamyo. Oya. Abari bameze nk'abarimo kuzenguruka. Abandi bari bashoreye bagize baziritse. Ntabwo bari baziritse. Bamwe bagendaga bagendeshaga amabuno. Bagendeshaga akabuno. Umukururambwa. Ariko umukururambwa nyine. Bariya ahubwo bari wazarendo zari zarihishe. Nyinshi cyane zari umurongo utashye. Guverineri nawe azajya yimuka agenda nk'uko bariya bagenda. Niyo maherezo kuko byamukomeranye neza. Byamukomeranye pe. Ntiwabonye itangazo rya sosiyete sivile se? Ntabwo byoroshye, naribonye ririho amakashe menshi. Byakiriye. Kandi sosiyete sivile yanditse riratangaza ikurikije uko byifashe kuri tele. Ngira ngo tujye ku ngingo tuhita dukubita tubangura. Yego, tujye ku ngingo. Ingingo tuganiraho ni ingingo zigera kuri enye. Ya mbere yagira iti M23 yahahamuye ingabo z'u Burundi zari zararahiriye kurinda Karehe, teritwari ya Karehe. Hariya twibutse ko kuri teritwari hafi aho habaga n'icyicaro cy'umwami. Ngo bagomba kurinda umwami bamusize da bariruka. Ni cyane. Hanyuma ingingo ya kabiri, FARDC yaciye amarenga ko iri guhondagurirwa mu nzira zigana Bukavu. Ya gatatu, gahunda ngari y'abahagarariye amadini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basuye M23 AFC Ingoma. Turaza kwisobanukirwa. Yego.
hanyuma turaza gusoreza kuri sosiyete sivile ya Kivu y'Amajyepfo yagiriye inama FRDC. yego izo nama turaza kuzumva. Twakomeza rero tukinjira mu makuru yacu, yego, tureba ukuntu AFCM 23 yahahamuye ingabo z'abarundi zararahiriye kurinda Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko teritwari ya Karehe hariya bwo mu Buhavu. Bwana Sentama baravuga ngo ijoro riba wariraye. Yego. Ariko umurundi w'ibintu yahuye nabyo nawe ntarabyiyumvisha. Yego. Mu makuru dufite, yego, rwose duhabwa n'imboni zacu, ya makuru yo kuri tele. yego, ngira ngo hari na operasiyo yiriwe ivugwa yabayeho bakumirwa M23 yabakoreye. yego, ariko amakuru y'ingenzi nshaka kubaha nuko saa 5 za nijoro ku munsi w'ejo mu ijoro ry'ejo, mu masaha nk'aya operasiyo zari zitangiye. Abarundi bari ihusi ari benshi, abandi bari hariya kunuza hariya Karehe santere. yego, Baragiye kurinda teritwara, baragiye kurinda uriya mwami, bati ntawe uzagukoraho turahari. yego, Abahungu naho bateguye operasiyo yo gukubita umurundi ubashije kurokoka, nta handi agomba kugusibye mu Kivu. yego, Utangiye nkubwira ngo nabo bize systeme ya FARDC. yego, Umuriro watse, abahungu barabagota barabakubita babakubitaho umuriro, mu operasiyo akomeye. Umurundi abonye ari gutakaza, kandi abonye ko gahunda ari ukumujugunya muri nuza. yego, Abonye ko gahunda yabayeho cyangwa iteganyijwe ari ukumujugunya mu Kivu. yego, Yirukanse, abasirikare b'u Burundi birukanse. Yambwiraga ati niba hafi bari ni Bukavu, kuko Kavumu ho baharenze. yego, Ati ibintu byababayeho nabo ntibabizi. yego, Usibye ibyo rero, saa 2 bundi bwakeye, saa 2 birukanka. yego, Mu mirwano yo ku manywa ngo hajemo n'indege. yego, Indege zije abahungu bazikorera agakino. yego, Barazijijisha. Bamwe baravuga ko aba M23 bahise bivanga n'aba FARDC. yego, ariko njye wampaye amakuru yambwiye ko yego, hari agakino M23 yakinye indege. yego, Indege birayicanga. Biyicanze FARDC zigira ubwoba. Birashoboka ko hahise haba nko guhindura imyambaro nanone. yego, FARDC nazo zigize ubwoba, zirirukanka zirashwiragira. Zirukanse ya ndege irasa kuri FARDC ibwira ngo ni M23. Ni ukuvuga ngo abagize ubwoba bakiruka, n'ibindege yahise ivuga iti naba ngaba. yego, Ubundi irabarasa. Birangira umupilote wari utwaye iriya ndege aho yari amaze kugera aho ahagarara, umutima wa muri aravuga ati ibintu nkoze nanjye sinzi ibyo ari byo. Ati ni ubwa mbere ndushijwe ubwenge n'abantu bari hasi y'ubutaka, bari ku butaka hasi. Ati bandushije ubwenge mbura amerekezo. Ati ibintu byambayeho nanjye simbizi. yego, Rero ikintu cyitwa abarundi, uwanyihereye amakuru rwose uri muri biriya bice yambwiye ati ubu Murundi kubera guhamuka yafashe umwanzuro wo kurwana nk'uko FARDC irwana. yego, Ati yafashe umwanzuro wo kurwana hunga kuko nta yandi mahitamo afite. Ati ahubwo ibyo yemereye sebuja byo kurinda Bukavu, ati ibyo ntazabishobora.
ati kuko imbaraga bari bashyize hariya urumva ni mu marembo, ati uburyo tuzikuyemo cyangwa zavuyemo bigaragara ko umurundi nubwo ari benshi ariko ni icyuka. yego uko niko byabagendekeye. ntabwo byaboroheje. twakomeza twakomeza ariko muri uyu mugoroba ndabona intare za Sarambwe ziri guhaha zimeze neza hamwe n'abaturage. nabonye zirimo zihaha ziganira n'abaturage bacuruza, zikora mu mufuka rwose zibahereza inote, sinzi niba ari amafaranga y'amakongomani niba ari amadolari. uriya ni abanyekongo, mbaze nanjye mubaze. uriya ni abanyekongo, ibice by'icyaro bibamo bakoreshwamo abanyekongo cyane. birashoboka. ibi rero biragaragaza ko ariya bahahira isantere y'ahitwa Ihusi muri Kariye. baba ku mbuga zacu bo babonye video rwose. aya ni Ihusi muri Kariye. urabona ko ibintu bimeze neza, abaturage na M23 guhuza n'ako kanya cyane. twakomeza. yego reka dukomeze turebe ingingo ya kabiri mushakamba. FARDC yaciye amarenga ko irimo guhondagurirwa ku rugamba mu nzira zigana i Bukavu. yego ariko ibi ni nabyo iyo yakubise cyane santere igakubitwa Ihusi igakubitwa hehe na hehe igahunga, bari mu nzira zahitwa Kabamba. yego Kabamba rero ni muri Kabare. urumva rero ko batoroheye, uzi gukubitwa ukiruka ukarenga teritwari. sinzi niba bazongera kuvuga ngo ni reprise strategique bari gukora. sinzi irashakirwa izina. iyi reprio irashakirwa irindi zina rishya. iraza gushakirwa izina. hari itangazo rihari ngira ngo niyo riradufasha kumva neza iyi nkuru. reka turebe. uheretse aho riri. bahanyeretse. yego iraza koroha ubwo hanyeretse. ndaribona ngiri itangazo ryo kwa Masunzu. ikigubwira umugabo wakubiswe rero iyo yabaga yandikisha ikaramu ndende ayifasha hasi akandikisha imashini. iri tangazo rero ni itangazo rya 3e zone de défense, akarere ka gatatu k'ubwirinzi kayoborwa na Lieutenant General Masunzu Pacifique. yego quartier general avancé, uvuga ni ibirindiro bikuru. ordination sifa rero sindi umenye ibyo ari byo, ariko ni impine biragaragara ko ari impine y'amagambo atandukanye ya gisirikare. ntabwo ndi buhite nyimenya cyane yo muri Congo. ngo communiqué de presse numéro 04/7, itangazo rigenewe abanyamakuru nomero 04/25. itangazo riragira riti le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique, porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23/AFC continuent à attaquer les positions occupées par les FARDC en violation des dispositions pertinentes des accords de Luanda et récemment ceux de Dar es Salaam sur le cessez-le-feu immédiat et obligatoire sur toutes les lignes de front. uyu mugabo rero avuga ibi ngibi, wenda ndaje mbisobanure, ariko hari icyo yiyibagiza. yiyibagiza ko hano arabivuga ashingiye ku biganiro by'i Rwanda muri Angola ndetse no ku myanzuro y'inama yahuriweho na EAC na SADC ejo bundi aha ngaha ku itariki ya 8 i Dar es Salaam.
yego nibyo ashingiraho, ariko akiyibagiza ko FRDC niyo yabanje gutera aho twavuze abantu n'ibintu byangijwe hariya muri Nyabibwe, bateye n'indege. yego Bateye n'indege AFCM 23 irabivuna. Nuvuga yakoze icyo hariya bita riposte. Riposte ni nko gusubizwa. Gusubiza umuntu aba yakurasheho noneho nawe ukamurasa umusubiza. Bazuje rero ni nko kubashushubikana. None amakosa yabo atumye bava muri Karehe, atumye bava Ibusi, atumye bava muri teritwari ya Karehe, barahunze baragiye bageze muri teritwari ya Kabare, baragiye nabwo ikirenge kidakora hasi bashobora kuruhuka bageze i Bukavu. Kandi naho turaza kubona ko abaturage babamaganye umushakana. Umugabo rero akandika ibingibi yiyibagije. Ikindi mbere yo gusobanura iki gika cya mbere aragira ati yego umuyobozi wa gisirikare nyine wa karere ka gatatu k'ubwirinzi Lieutenant General Masunzu Pacifique aramenyesha abanyagihugu bose ndetse n'amahanga yego ko ngo ingabo z'u Rwanda ngo n'inyongera zazo arizo M23 AFC bakomeje mu gutera ibirindiro bya FRDC, ari nako ngo banarenga ku masezerano y'ingenzi yo muri Rwanda ndetse n'imyanzuro ya Dar es Salaam birebana no guhagarika imirwano by'ako kanya kandi bitegetswe ku mirongo yose y'urugamba. Ushakamba ibi ngibi barabishingiraho, nari maze kubisobanura ariko ngira ngo nawe hari icyo wari ugiye kuvuga wakivuga tugatambuka. Icyo nari ngiye kuvuga gikurikiyeho, yego iyi myanzuro ya Rwanda ntabwo yemerera FARDC kwica abaturage nk'uko iri kubikora Bukavu. Ikindi iyi myanzuro ya Rwanda ntabwo yemerera FARDC kujya guhuruza abarundi ndetse nabo muri Chad. Ubwo se uri kuyica ninde? Kikomereze. Reka dukomeze tujye ku gika cya kabiri. Pour la énième fois, ils viennent d'attaquer les positions des FARDC basées à Ibusi et Karehe Centre dans le territoire qui porte le même nom sur le front du Sud, et à Ndoruma et Lubango dans le territoire de Lubero au front du Nord. C'est lundi 10 et mardi 11 février 2025 avant d'être repoussés par les vaillants militaires des FARDC qui ne jurent que par la défense de l'intégrité du territoire national. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines parmi les civils. Ahangaha arirarira mushaka ntibyabura. Twabonye ko biriwe batabaza n'abanyamakuru bose bashoboka bavuga ko Irusi hafashwe centre ikomeye hariya muri Karehe icyicaro cya teritwari cyafashwe, ariko aravuga ko babakomye imbere. Iri tangazo yaryanditse mu gitondo bari guhunga bagira ngo bajijishe. Nyamara we ntiyemera ko bahunze, ahubwo arahamya ko babakomye imbere. Yego arahamya ko babakomye imbere. None se yavuga ko bambuye ibirindiro? Ntabwo yabyemera. Ni ukuvuga bisobanuye ngo ku nshuro ya kenshi ils viennent d'attaquer. Ahangaha nk'uko yabivugaga hejuru, ubwo arabeshyera ingabo z'u Rwanda zifatanije na M23 ngo gutera. Bamaze gutera ngo ibirindiro bya FARDC biri ahitwa Ikusi, biri n'ahitwa Karehe, ngo muri teritware ifite iryo zina rya Karehe.
aho ngo ni ku murongo w'urugamba mu majyepfo muri Sud Kivu, muri Kivu y'amajyepfo. Noneho ngo n'ahitwa Ndoruma na Rubango, n'ahitwa Rubango, ni ahantu habiri muri teritwari ya Rubero ku murongo w'urugamba wo muri Kivu y'amajyaruguru. ngo barahateye ngo tariki 10 na 11 z'ukwa kabiri 2025, mbere y'uko ngo bakomwa imbere bagasubizwa inyuma n'ingabo z'intagereranywa za FARDC zaragiriye kurinda ubusugire bw'igihugu. Yego, ibi bitero byatumye abaturage, byatumye haba gutakaza ubuzima bw'abaturage benshi b'abasivili. ibyo ni ibinyoma bya Masudi. ubundi iyo abaturage bapfuye ujya umenya ngo abasirikare bashize niba ngira ngo twabonye abantu bavuye Nyabibwe. Nyabibwe igihe FARDC yahagabaga igitero. Yego, Masunzu ntacyo yavuze. Hariya bakuwe mu birindiro arasatuje. wivuga n'ibya Nyabibwe gusa, vuga n'aba bejo bari kwicwa mu ntuza, bari abantu FARDC yishe hano hose muri Kavumu na hano muri Bukavu, benshi b'inzirakarengane ahantu hatari n'urugamba. Yego. Hanyuma dukomeze, hasigaye ibika bibiri ariko ntabwo ari binini. Le commandant de la 3e zone de défense, tout en dénonçant l'attitude belliqueuse de l'armée rwandaise et ses partisans du M23, souligne qu'aucune barbarie terroriste ne sera tolérée en cette période et que nos positions seront énergiquement défendues contre toute attaque d'où qu'elle vienne. umuyobozi w'akarere ka gatatu k'ubwirinzi General Masunzu twashyira ahabona agaragara imyitwarire y'uburwanyi, y'ubushotoranyi ngo y'ingabo z'u Rwanda, kandi ejo barashe ubwato ntabwo babuze u Rwanda baburasiye mu mazi y'u Rwanda. Ntacyo yavuze, nta n'ibigaragara hano muri iri tangazo, ariko ntacyo yavuze. icyo tureba cya mbere ni uwatabaje. AFCM 23 imukubitiye hariya arasakuje aramuze, vuga utaratabaje. noneho ngo ingabo ngo z'u Rwanda ngo nawe yakavuze ngo n'abambari bacu 23. ahangaha ngo ashyira ahagaragara harimo ni nko guteza ubwega. oya, si we wenyine watabaje, na Kinshasa batabaje. noneho akaba anagaragaza ko ngo nta buterabwoba na buke buzigera bwihanganirwa muri iki gihe, kandi ko ibirindiro by'ingabo za Kongo bizakomeza kurindirwa, birindwa n'imbaraga cyane, birindwe ibitero ibyo ari byo byose n'aho byaturuka. Mushakamba ahantu hafite ikibazo. Yego. ahangaha icyo umuntu yibaza, kuba ejo kugira ngo FARDC yarashe ku ngabo z'u Rwanda za Marine, noneho kuba avuze ari uko AFCM 23 yabakuye mu birindiro hariya hitwa Irusi na Karehe ikabirukana bakubushotoranyi bwaho, noneho akaba ari bwo avuze, ariko ibyabaye ejo yarabicecetse, nta n'icyo yigeze avuga. Shakamba ibindi baba biterwa n'iki? Bwana Sentama, ngira ngo imikorere ya FARDC urayizi. Yego. ubundi ngira ngo Masunzu wenda uku kuvuga za kuzira,
ubusanzwe bavuga bafite ibinyoma bagiye kugaragaza bahimbye abantu ngo ni abafatiwe ku rugamba, bakongera bakavuga nanone ari uko habayeho wenda kuno M23 yisubiza inyuma, barangiza bakavuga ngo bigaruriye aha n'aha, ubundi nibwo bavuga. Aha rero kuvuga ibi ni uko yabonaga ko hagiye kuza hanze inkuru zivuga ko bakubiswe, bambuwe Karehe ndetse na Ihusi. Rero baravuga, aratekereza ati reka dushyire hanze itangazo, abanyamakuru bacu twacecekesheje kuvuga kuri M23 bavuga aya makuru babe baretse kuvuga aya M23. Ariko kubw'ibyago asanga abumvuga cyane, bamwe bahunze Kinshasa, abandi bakorera igoma, ubu ngubu bari mu maboko ya M23. Ntabwo bafite bwo gutangaza ukuri kw'ibiri ku rugamba, barisanzuye. Impamvu navuze ngo ari kugaragaza ko ari gukubitwa nuko deja Karehe bari bayifite, kandi bayambuwe. Yahisemo kwitanguranwa kugira ngo ajijishe. Njye wenda mu kanya mvuze guhunga kw'abanyamakuru, Steve Wembe wakoreraga Kinshasa, uribuka yandika ngo ntazongera gutangaza inkuru zivuga kuri M23. Cyagiye hashyizweho itegeko ko abanyamakuru bazavugira M23 bazabacira igihano cy'urupfu. Wembe yari yarahunze. Amaze guhunga ari mu buhungiro aho ntazi, niyo mpamvu ari kuvuga ukuri kose. Rero Masunzu byamukomeranye, ahitamo gushyira hanze amatangazo atanguranwa, ariko ukibaza ngo niyambugwa Bukavu ko yaje ku buyobozi akavuga ko aje gukora akantu bagiye kwambura M23 ibice byose, akahita yambugwa za Minova, akambuga umujyi wa Goma, kweza ko Bukavu nayambugwa atazasigara amahoro. Arajyahe aragira ate? Niba ari nayo mpamvu wa murinzi we yiyahuye, simbizi. Rero Mushakamba, hari ibintu bitangaje. Uko FRDC izanye umujenerali, babwira AFCM 23 bati muragana he ko kanakaje, agakubitwa. Yego. Bwaca bakazana undi bamuririmba ku buryo burenze ubwo wamubanziriza. Yego. Agakubitwa. Bugaca bakazana undi. Suri inyuma ubyibuke neza. Yego. Bigeze kuzana mbere ya Kirumwami harya habanje ntababanje. Mbere ya Kirumwami hariho witwa Nuza Constant Ndima. Ariko general. Ariko wibuke hariya habanje kuba witwa Yave. Yego, Yave. Murasaho. Aragenda bati bazanye Chiko Chitambi. Chiko Chitambi. Turiya we azabarangiza. Arakubitwa. Bazana Kabundi. Yego. Batuwe n'ikimenyimenyi azi n'ururimi bavuga. Noneho ntabwo nguyu bazamukira. Mbere ya Kirumwami rero hari abajenerali nka babiri. We ahageze Mushakamba ndagira ngo nkwibutse, umuriro waratse arangira aravuga ati reka dasingiye gupfa nkarongoye, yigira kwishakira umugore. Uba baragiye kugira ngo baramubonye yambaye amakoti yera nk'ikivuguto, barimo bamubyinira. Yego. Mushakamba nyuma yaho bati reka turakwereka. Bazana abandi baba bageze kuri bazanye na ba Mayanga Mushakamba. Oya, hari n'abantu bari arabitwa ba Farisi Kambwe, bazana ba Sikabwe, bazana ba Padiri, bazana abandi. Abajenerali bo babaye benshi cyane pe.
urumva bariya bose byagiye bipfabusa. arega wibagiwe ko nanuza urabona noneho inyuma y'amasunzu hasigaye, wibagiwe ko Jean Pierre Bemba yego ubwo bamugiraga minisitiri w'ingabo yego habayeho ikintu cyitwa inama yo kubyina. yego Kinshasa barabyina ngo haje umuntu ukomeye cyane ngo uzi amayeri yose ya M23, yego birangira akuwe ku rugamba rumunaniye, yego akurwa kuba minisitiri w'ingabo. Uyu munsi ni minisitiri wa transport, ariko ari kwirirwa yirukanka amobiliza abantu ngo bajye mu gisirikare ngo bazatsinde M23. yego Ukibaza bihurira he n'inshingano ze? ibyo ntawabimenya, ariko uze kunsubiza ikibazo cyanjye. Yego, inyuma y'amasunzu noneho inyuma y'amasunzu yego umuntu mbona bazahashyira bazazana Eddy Kapende. Eddy Kapende urabona azakora iki se aramutse? Nyine masunzu namara gupfa, kuko ntabwo bazamufata ngo bamwicaze, azagenda nkacira umwami. yego Bazazana Eddy Kapende nawe ave mu nzira. yego Gusa kuri masunzu sinzi niba hari mu Rwanda phone uzasigara. yego Biragoye cyane. twitobe masunzu nko mu Rwanda phone wa nyuma Azaba ari uwa nyuma rwose. niwe uheruka kuko nta wundi wajyaho. yego Gusa abandi wenda bahari ni inkoramutima za Kisekedi, yego ko hari abandi bagihari benshi bavuka za Masisi no muri Rucuru cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, yego barahari ariko bafitanye igihango na Kisekedi, ku buryo nkeka batarimo bo bifuza guhirika, kuko hari ikintu abantu bagomba kumenya. Reka yego ntabwo iyo bavuga ngo M23 ni abanyarwanda, iyo bicara hirya no hino mu maprovensi atandukanye ngo bazica umunyarwanda, yego bajye bibaza impamvu badahera ku banyarwanda b'aba FDLR bari hariya kandi bafite ibyangombwa by'ubunyarwanda, bari no mu nkambi. yego Kuki batabafata ngo babirukane? Impamvu ntabwo iyi ntambara ari u Rwanda, ikibazo si u Rwanda, ikibazo ni ubwoko tutsi. yego Kuko iyo ikibazo ari u Rwanda, abo bose bajire murumba ntabwo bakwiye kuba bari Kinshasa. yego Ndetse n'abandi batandukanye bajire murumba ni abanyaruhengeri hariya, ariko uyu munsi bari Kinshasa. Ikibazo ni pare, reka tubite ba pere spirituel ba FDLR n'interahamwe bari ku buyobozi bw'ibihugu biri muri kano karere. yego Numa twajya ku yindi ngingo, kuko nyuma y'amasunzu hari igika tutarasoma. noneho agakomeza avuga ati à cet effet nous demandons à la population d'être calme et de collaborer avec son armée en dénonçant tout mouvement ennemi auprès des services de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, œuvrant dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu, car tout est mis en œuvre pour sécuriser la population sans distinction aucune. Shakamba tuwaze twumva iki gika kiravuga iki, hanyuma bafite ikibazo kimwe gusa. Yego. Ati kuri ubwo turabaza abaturage, turasaba abaturage gutuza kandi banakorane n'ingabo zabo, ubwo aravuga FARDC, bagaragaza aho umwanzi anyura hose, inzira z'umwanzi zose bazigaragariza serivisi z'ubwirinzi za FARDC ndetse n'iz'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikorera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kuko ibikenewe byose
kugira ngo haboneke umutekano byashyizweho byashyizweho kugira ngo haboneke umutekano. Itangazo rero rikaba ryashyiriweho umukono i Bukavu kuri iyi tariki ya none 12 z'ukwa kabiri 2025. Yego. Major Nestor Mavudisa Kamba Mayoyo, amazina y'uyu majoro, coordonnateur des services de communication et de l'information à la 3e zone de défense. We muhuza ibikorwa by'itumanaho, wa serivisi z'itumanaho n'itangazamakuru mu karere ka gatatu k'ubwirinzi. Yego. Mushakamba rero ikibazo cyanjye ahangaha aravuga ati mukorane, arahamagarira abaturage gukorana n'ingabo zabo ni FARDC. Yego. Ariko ngira ngo usubire inyuma, wenda ntuze kugenda inyuma ngo ujye mukareba ako kantu mubwiye kuko ukazi. Wibuke umusirikare bari baboheye amaboko mu bwonko, bamuhoraga iki? Yego. Noneho umbwire iyi mikoranire izavugururwa, birakomeza kuriya, biramera bite? Ubu abaturage ahamagarira gukorana n'ingabo zabo kandi zibamereye nabi, nabonye banatanga n'itangazo batanga inama ngo zize kuvamo mu mujyi, bivuze ngo imikorere yazo ntabwo ari mizima. Wumvise induru y'abaturage basakuza bavuga bati badusahuye, bafata na telefone bakayikwambura bakagira gute. Iyi mikoranire twitege ko Masunzu agiye kwivugurura, kare kose byapfuye adahari. Ibyo byose utarumva wenda anandika n'itangazo ryamagana FARDC bahambura abaturage. Utiriwe uvunika Bwana Sentama. Yego. Ibyo byo ntibishoboka. Iki gika cya nyuma kiragaragaza icyatumye bandika iri tangazo. Yego. Babonaga neza ko nibabona abarundi n'aba FARDC bari kwirukanka, abaturage bari buhunge, abandi bagatangira kubyina ngo M23 iraje ije kuturokora. Yego. Barangije rero mu rwego rwo kugira ngo babuze abaturage guhunga, barangije bati cyane ko niba abaturage nibahunga FARDC ntibona uko ihunga. Yego. Ubwo rero ibi babikoze mu rwego rwo kugira ngo bajijishe, bereka abaturage ko bagihagaze neza, bereka abaturage ko bafite imbaraga. Yego. Ariko ari ukugira ngo bakunde babone uburyo ki babasahura, bakunde babone uburyo ki babica. Yego. Ngicyo nabwira ubwo muturage yumva isasu rivuze yifungirana mu nzu akadadira. Yego. Kubera ko najya hanze ikatanyama zamunyuraho mwica cyangwa mwambura ibyo afite. Amazi kamwambura. Ariko burya niyo zamwambura zikamusigira ubuzima, ngo igishoro cya mbere n'ubuzima. Yego nanone. Rero abantu bekinshasa bareke kwita ku byo FARDC babwira kuko ntishoboye kubarinda. Ni nayo ibica, imaze iminsi ibica nta wayitumye. Yego. Ahubwo bayirinde kuko umucunguzi agiye kuhagera abatabare. Cyane ko bazi neza ko impamvu M23 ishoye y'intambara Bwana Bukavu ari ukuza gutabara abaturage bamaze iminsi bicwa n'ize FARDC. Tekereza ko Masunzu yanditse itangazo atarigeze atanga n'itangazo ryo guha pole abaturage bavuye, abasahuwe, abishwe, abicwa. Yego. Ngayo nguko. Reka turebe Mushakamba, turebe Irayiri Bigoma. Nyemerere turebe Irayiri Bigoma twite tubangura. Yego. Turebe Igoma yiri biki, tuheruka tuganira ku ruzinduko abanyamadini. Ni uruzinduko bari bagiriye hariya, basuye M23.
basuye AFCM 23. Noneho turebe ese bimeze bite, gahunda ngari yabo ni iyihe? Hari ibindi dusoma? hari aho nkweretse turi buze gusomaho. Ndabibona, ndabifite imbere yanjye. Yego, ariko njye ibyo nshaka kuvugaho, Yego, iyi gahunda mu gitondo twabikomojeho tuti Kisekedi arabizi kandi ari mu babatumye. Gusa bifite ikintu bisobanuye cya mbere, ese Kisekedi azongera avuge ngo ni abanyarwanda bariya si abanyagihugu cyangwa ni abaterabwoba? Abanyagihugu babo bashinzwe n'abaturage mu bijyanye no gusenga bagiye kubasura, bari kumwe na Corneille Nangaa. Intego yabo ni ukugarura amahoro, ariko ku munsi w'ejo tariki ya 11 z'ukwa kabiri Kisekedi yagiranye umuhuro n'aba banyamatorero. Agirana nabo umuhuro abasaba kuba bajya kuganiriza abo batavuga rumwe nabo bose kugira ngo barebe ukuntu bakemura ibibazo mu mahoro. Muri aba rero urugendo rwatangiye kuri M23 kuko ariyo iri kwisonga mu bamubangamiye. Mu kanya rero usoma utubwire n'abandi bazajya gusura. Reka twumve ngo après Goma sauf changement de calendrier, hanyuma ya Goma kereka kalendari yabo iramutse ihindutse. Ikumvikana? Nyuma ya Goma ngo kereka kalendari yabo iramutse ihindutse, naho ubundi les 14 évêques de l'ECC prendront la direction de Bruxelles via Kigali pour rencontrer d'autres opposants, notamment Katumbi, Jean-Claude Wemba, Frank Diongo, sauf l'ex-président Joseph Kabila, qui aurait chargé Raymond Tshibanda de rencontrer les 14 évêques de l'ECC. Ces prélats sont arrivés à Goma en passant par Nairobi pour Kigali. Aka kantu ni keza kaje gasubiza, hari abantu nigeze kukwereka ku manywa b'abakongomani, urumva mushakamba. Yego, barimo bibaza se bari abantu baturutse bageze ikirere gifunze, bageze Goma banyuze n'abakongomani babyibaza. Yego, ati inkuru ije ibagaragariza neza amagenzi, inzira ya ziriya ntumwa z'abanyamadini. Hano baravuga ko bavigoma bidahindutse bakazafata inzira y'i Buruseli, ariko babanje guca i Kigali. Babanje guca i Kigali, hari Buruseli bakaba bagiyeho kugira ngo bazabonane n'abarwanya Tshisekedi. Yego, barimo Moise Katumbi, barimo witwa Jean-Claude Wemba, barimo Frank Diongo. Ati uwo bakazareba ni ex-president Joseph Kabila, kuko we kubonana nawe yabishinze undi muntu, yabishinze uwitwa Raymond Tshibanda, ko ari uzabonana na bariya mu mwanya wa Kabila. Noneho bakavuga ko aba banyamadini bageze i Goma banyuze i Nairobi, kuvuga bavuye Kinshasa bajya i Nairobi, bava i Nairobi baza i Kigali. Bageze i Kigali bagiye cyangwa ahangaha bashobora kuba bagiye n'amamodoka, ko bambukiye ku mupaka wa hariya, kandi n'ikirere cya hariya gifunze, ntabwo bari kugenda n'indege kuko ntabwo bari kunyura. Yego, ikirere cy'u Rwanda ari kugenda, ariko yagera hariya cya kibuga cy'indege ntigikora, ntabwo bari kubona ahigwa. Ndetse n'icya Gisenyi ntigikora. Bagiye n'icya Gisenyi ga aerodrome ya Rubavu ntikora, barayifunze. Maze igihe kinini ifunze rwose. Yego, ubwo rero ntabwo nari nzi ko idakora. Ubwo rero urumva inzira banyuze
noneho iyi nkuru ikakomeza ivuga iti à Kigali ils ont pris la route jusqu'à la grande barrière de Goma. Vuga i Kigali bagiye inzira y'ubutaka binjirira ku mupaka wa la Corniche. Probablement ce soir yenda bishobotse kuri uyu mugoroba wa none uyu turimo la délégation quittera Goma pour Bruxelles via Kigali. Bano bariya ziriya ntumwa zagiye kuganira na M23 uyu mugoroba zishobora kuza zinyura i Kigali zigakomeza zijya i Bruxelles. Ishakamba ngira ngo ni ibyo yego ingoro niyo ariko ikintu ngira ngo mvugeho aha ngaha kimwe ngiye mbona cy'ingenzi nshobora no kwibaza kikaba n'ikibazo nakwibaza kwibaza se Tshisekedi ni ipfunwe ni ipfunwe kugira ngo yohereze abo bantu we yihishe yo kugaragara ko hari aho ahuriye nabo kandi bigaragara ko ari we ese kuko izi nshingano barimo bakora ni za Tshisekedi ariko Tshisekedi nk'umuyobozi w'igihugu afite ububasha bwo kuba yabaha ububasha akabohereza nk'intumwa. Ibyo birashoboka burya iyo uyobora abantu ushobora kuvuga uti mu nyemerere ntume kanaka agira aha n'aha mu mwanya. Icyo gihe wa muntu aza yitwa wa uri mu mitwe. Ukuvuga bariya abantu bagiye bajyanye ubutumwa bwa Tshisekedi bagenda ari ba Tshisekedi. Bagenda ari ba perezida w'igihugu, ni intumwa ya perezida w'igihugu. Burya mu kinyarwanda baca umugani ngo intumwa irararirwa ntiyicwa. Bivuze ngo intumwa ubutumwa izanye buba ari ubwo nyine n'ubwo butumwa. Yego. Aha ngaha rero mwibaza niba koko ubutumwa bazanye ari ubwa Tshisekedi. Ntabwo dukonfirima ko ari ubwa Tshisekedi. Yego. Ko ku rundi ruhande barongera bagashwana cyane Cardinal Fridolin Ambongo. Yego. Ariko niyo bwaba ari ubwa Tshisekedi. Yego. Tshisekedi cya mbere arahatirwa ibiganiro n'imiryango mpuzamahanga yose n'ibihugu bikomeye byose apfukamira. Kandi yareba ibyo yakoze, amagambo yavuze, yareba ibihano yagiye afatira abo muri M23 akabona ntiyabikora nkawe. Ariko niba hari abantu bashobora kuva Kinshasa bakaza bakaganira na M23 batani bafungwe. Yego. Hari ikintu kirimo Tshisekedi azi. Hari ikintu azi. Gusa n'ubundi ku myumvire ya Tshisekedi ibyo bagomba kumutumikira niba arabe ubwabyo bizamurakaza ku buryo nta kintu byahindura. Kubera ko nanone yanabikora nko kujijisha no kugira ngo ajijishe M23 abiretse gufata Bukavu. Kubera ko ntabwo umuntu wambwira ngo aratuma inkunumwa ije mu biganiro by'amahoro ariko nanone ajye yinjize mu gihugu cy'abacancuro. Ibyo bikagaragaza ko niyo byaba byakozwe yaba yabatumye n'uburyarya. Ikiza rero M23 ni kubita imwambure na Bukavu, ubundi azavuga ati abanza abwire wa musinzi we Mutamba atishyira hanze iteka rivuga ko aba M23 twafatiye ibihano ari abana b'abanyagihugu kandi ari inshuti z'igihugu, ari abakunzi b'igihugu, nta kosa bakoze. Ubundi nyuma y'ibyo nibwo azaganira nabo. Yego. Kuko ibikenewe cyangwa ibyo AFC M23 isaba byonyine Tshisekedi abyumvise cyangwa bimugeze imbere yakiyahura. Yego. Kubw'iyo mpamvu rero bafite gahunda ikomeye, bafite gahunda ngari
kandi ejo babanje guhura na Kisekedi mu gihe Kisekedi atarahindura imyumvire ngo anatandukane n'abo akorana nabo bari mu FDLR barimo na bari abacancuro bandi baza kurwana atari abanyaburayi gusa biragoye. yego dushyireho kindi iki cyangwa dukomeze? Twakomeza tugana ku nkuru yindi. yego turebe sosiyete sivile. Sosiyete sivile yo muri Kivu y'Amajyepfo hari abo mujyi wa Goma yatanze inama ki kuri FARDC? Yababwiye iti yego ni nko kubabwira ngo turabona ko mudashoboye kuturinda. Ati turabasabye ntimuzinjize intambara muri uyu mujyi wa Bukavu, muri uyu mujyi wacu. yego gasopo ije ikurikira n'izindi muramenye ntimuzarwane. ntimuzaze kurwanira muri uyu mujyi wacu, muzahunge muhunge mwigire higiyo amashyamba aho bagomba kurwanira. Mushakamba guhunga ni ikimenyetso cyo gutsindwa. Mushakamba ndumva ntibeshye, ariko baragisanganwe none se ariko uza abantu bahunze birukanse bakava ingungu bagaturiza Bukavu. none ibi bivuze ko tuza kubona M23 yego M23 yinjira muri Bukavu itarwanye, tukabona FARDC ishyira imbunda ku ntugu ikiruka ikagenda igahunga? Ntabwo bishoboka, ngira ngo hazabaho ama operasiyo kwe FARDC ntiyumva. yego gusa nta bishobora kuzatuma hataba intambara nyinshi, kubera ko nabo ubwabo ntabwo ubu batangiye kwishisha abaturage bahariya, kubera ko babwira bati ntidushaka intambara mu mujyi wacu. Ibyo rero bikaba byatuma batekereje kurwaniramo bakisanga baguye mu mitego ya M23 myinshi, kubera ko hari abaturage batabyihanganira bakajya babwira M23 ati murasanga niho bari. yego reka turebe rero noneho turebe ubutumwa buravuga iki. yego yabona urwandiko rwanditswe na sosiyete sivile. arya ubu rufite igice cya kabiri kandi ufite ari igice kimwe, rwari kuri paje 2. jyana urwandiko turebe uwo barwandikiye, turebe impamvu, ubwo turahita tumenya n'ibyo ari byo, sibyo? ngira ngo twareba impamvu kuko abandikiwe bo turabazi. yego ni ubuyobozi bwa ariko gisirikare. hari n'abahawe kopi, ndabona hari musenyeri wa Bukavu. yego umusenyeri w'abaroteri, ndabona musenyeri wa rya torero SSC, ndabona imamu b'abayisilamu, harimo n'umuyobozi w'amatorero, amatorero bita amatorero ya Reve. ndabona wangirikani, yego ndabona w'abakibangwiste wa Simone Kibangu, ndabona perezida provincial de la FEC, ndabona n'abandi bantu ngo b'umutima mwiza bafite ubushake. yego impamvu rero ni ngo ni ubusabe. yego ni ubusabe ngo bwo kubarinda impfu, bwo kubarinda impfu z'abasivile mu ntara. yego muri make icyo urwandiko ruvuze ngira ngo uracyumva. wenda tusomeho nk'utuntu duto. yego nk'iki gika
nuko kitari burangire yenda ariko cyavuga kiti ariko nabo barakira mu Rwanda bararegwa. Oya byo ntibyabura. Ariko bashaka kubikora gutya kugira ngo babumve. Ntabwo byabura. Bavuga iki kintu bakunda bashaka ko kiryohera amatwi yabo kivugwa, noneho bananyuzemo banatambutsemo ubutumwa bwabo. Rega batabishyizemo babahana. Noneho hano baravuga ngo en ce moment où la situation est préoccupante, muri iki gihe bimeze nabi. Malgré les conclusions du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie du 7 au 9 février 2025, qui du reste sont à mi-chemin, nous voulons obtenir de vous des réponses et des attitudes responsables face à ce qui adviendrait. Nubwo hari iriya myanzuro y'iriya nama yabereye Dar es Salaam yahuje SADC na EAC, ikaba iri mu nzira zo gushyirwa mu bikorwa iyo myanzuro, turabasaba twumva icyo basaba. Yego, turabasaba ko ni ugufata ingamba bakaba nk'abantu nyine bari mu nshingano ku bishobora kuzaba mu gihe kiri imbere. yego. Ariko ibyo bavuga aha ngaha nta kindi ni ukuvuga ni kuba mu mujyi wa Bukavu hameneka amaraso kubera intambara. Ibyo bashatse kubwira abo bandikiye kugira ngo ubutumwa ni ubutumwa bahaye FARDC. Hari ubutumwa buri busobanutse bwavuga ati yego, nko kubabwira ati turabona ubushobozi bwanyu budashobora kuzahagarika umwanzi muhanganye. yego, nimubona ubushobozi bwanyu budashobora kurinda umujyi, ntimuzinjize intambara muri uyu mujyi. ntimuzinjize intambara muri uyu mujyi, musohokemo. Narabahamagara gusohoka mu mujyi batarwanye kuko bababonaho ubushobozi buke bwo kuba barinda uriya mujyi. Bitari bibaye rimwe, bitari bibaye kabiri, kuko si rimwe si kabiri. Baratanga ingero, baravuga bati twabonye ibyabereye i Goma. Urugero nk'ahangaha baravuga bati aho bavugaga bati twabonye ibyabereye, nous avons ensemble vu venir la guerre de Bunagana dans le territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Twese twabonye intambara ituruka i Bunagana ari yera. Nous venons de vivre la situation de Goma. Twanyuze mu byabaye i Goma. Nous observons ce qui se passe dans le territoire de Karehe avec les conséquences présentes et à venir. Turimo turareba ibirimo kubera muri territoire ya Karehe. Hamwe byose hamwe n'ingaruka zabyo ziriho ubu n'izo mu bihe biri imbere. Aho ari umurikano. Urumva rero barareba bakasanga ibyabaye i Goma, ibyabaye hose aho bagiye banyura barwana. Yego, ni nk'ubunararibonye. Barahamagarira rero FARDC kuba bakwigira ku hahise. yego, kigira ku hahise aho barwaniye n'ubundi bameze nk'abarwaniye ubusa. Bararwanye ntibahisubiza, noneho bakabasaba iki? Bakabasaba kuba kwikura mu mujyi, kuba bakwikura mu mujyi kuko bagaragara ko nta bushobozi bafite bwo kuba bawurinda. Ushakamba se umujyi niba wikuramo barawusigira uwaba, ariko n'ubundi umujyi ntabwo ari uw'abica abaturage.
umujyi n'uwo warinda abaturage. ndabyumva ubundi FRDC ni abantu bakabaye barinda ariko uyu munsi aho kurinda barica, naho kurinda barica baraniba noneho mwibaza ese ko noneho aribo bari bari umujyi bakaba bahamagariwe kuwuvamo, niba uva murasigaranwa natwe. Icyo nicyo kibazo cyane. Yego. Ikiriho ni kimwe. Yego. Ni nabyo M23 bashishikariza. Yego. Nibaze mu bantu mu gihe bafite umutima wa kinyamaswa. Yego. Nibaze mu bantu abafite umutima wa kimuntu babaze muri uwo mujyi. Ni bande rero tuvuga? Urasigaramo M23 winjiramo niba uvamo. Yego. Iz'ubutekanisha uhe polisi uha amahoro. Goma wabonye bitatangiye ibisambo n'ibiri igisambo n'ikiri kwiba kikahita gipfa. Bari guhanwa bikomeye. Nta kindi FARDC nive muri amujyi nubwo yazanye abarundi basizoye bati Bukavu nifatwa Uburundi, imipaka ihuza Uburundi irabifashwe, ariko nta kibibuza, kubera ko ubwicanyi buri hariya buri ndengakamere n'ubu ushobora kwakira ubundi butumwa cyangwa ejo tukakira ubundi butumwa bw'akababaro bw'abantu nanone bishwe. Kubw'iyo mpamvu rero hagomba gutekanishwa uko byagenda kose. Yego. Reka nyemerera rero niba nta kindi tugane ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Reka ngushimire. Nanjye ndagushimiye cyane. Murakoze cyane kandi twibutse abakunzi bacu twaganiriye ku kuba M23 yahamuye ingabo z'abarundi zari zararahiriye kurinda Kareye, ahubatse icyicaro cya teritware ndetse n'ubwami bw'abahavu hariya. Ikindi FRDC yaciye amarenga ko irimo guhondagurirwa mu nzira zigana i Bukavu. Ingingo ya gatatu, gahunda ngari y'abahagarariye amadini muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basuye AFCM 23 i Goma. Ingingo dusorejeho ni uko sosiyete sivile ya Kivu y'Amajyepfo yagiriye inama FRDC. Tubashimire rero abari badukurikiye, tubibutse kandi kutibagirwa gukanda subscribe abatarayikanda ikandwa rimwe. Tubibutse nanone gukanda like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, banakande kuri share kugira ngo amakuru yacu basangize inshuti zabo. Ikindi batwandikire babicishije muri comments, badushyikirize ibitekerezo byabo ko bitwungura inama zo gukora neza. Ijoro rihire kuri twese abakunzi bacu natwe ubwacu. Mushakamba, ijoro rihire. Mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, abari badukurikiye mwese turabashimiye. Uwiteka abahire.